Saden doma dinding ingati nanai doma dio anduk sonatana kagia miau rai sanu doa yuse alaman nanau sangadua usada matangka aya pipikiran ko nanari demarawas ya bunur manaka saya aya kemana benarana are sora bae gura digano pamanggewan aya maanani yang kakak ieu pegepita di madina ko ono raga-raga dagu ga di bumati maga ana pemburan tau senang go di pungkungan pada kapse di dewa maya ge ko kali dewa murni ko mapia ka pipita teruga to si gundena au aya mandi ingakan nama lo akan si kenana hari tu sama seter kadi kuwi ini nakayang atawana au manisa kiranan detan saya khusus saya sugera deta saya girawa khusus saya sigem bataka pero unta soorena kana kuna budawana tero unta soodina ngana kana kuna baintana ame kudu gieun ana aya pipiki era kau nanai no giu to dena ka pepengano niana ka bani utu dea mana ya disimang odai ka kasara aya pidegingiana aya maana niana mangudai di dadawa inu mana itu yang kasiun ka utara ati ieu manana tokeyana ge korona nia kagira wakwa anak kauna mana se mangudai ka kasara ibu ucap beunai begang ulah usotawa pagaria kena iya dingari peti degaso digabu kege osanna digapete kena raso digakena ulo bangka bede pegeto kawi ya ingarata susenang ada takurakan ya namang udah ika kasar adia di aku amado kau ni tau ni tenang ino kaki ya seka ada taruna mati kakak ino dah kau di tiga kia no pegenian iya iya nani mayan atana kau di sedasar anak suau kangari gaya nasi mangude kaya kasar nadi kesedasakar ni kakak kieu beladena aya di ruun sada kaona juga musa lagi daeka ibri diu sijana bako deke pedi ingka lagi du berako waga pagariya teko besa ye nani maem atan nadi karakan dua enak siyoda kau tara kaya rupa sambar ide deau pagari kona lemu agu rahmat kadna nafsi mengodunya bakara nonna pagari kona yakan adinga materoni deau tara aka ya mama ke kakak anak sarana wakiyati kenai yang koa mai diam pinaem gade nakaya taru kenaga putri noralinda kagi daka tuto benada maana niyan nana
na kagieu da kakumbungna da aku mah tutugum maka pira maka sui mangudai kasar astaga pirodana dikena pitiro upama kami tutuba di daita ola mana bende mau bendara baru degeta demi ya gue nih ngopageuna ya dininya dikatutuba uga maka naik adi pagareya kenana nagunia panalan ya aya otowa benara ma adi nagu mekana daun perbariri sua pagareya kenana ka kagi ma papaya ge aya ma anane na kagi pagere ko ya otowa benarana ya na bangana kena da bukan didakaina maka pemayu basa padala sa ini ganna pagareya kenana nagu ni komandang geina ini wilaka akan si manguda ika kasara ini isi akan nono ai patogi nangka manguda ika kasara sopo di begedeging manguda ide dalam adinga de isi eso gerari pagering kaka dako pemagrara abatogi kadi oso peka anak kesang ya kena dako pemagrara abatogi kadi kamada anak kedatara kana ubah kapegi si gerari ika kasara si kadi mula kabinga taan na benda mampu benar kain udah maka tuto bese mau udah ika kasar saya nih kasih yo mapito to manga arah benar taan nama udah ika kasar burung kanapi ya kau di kapura iya nak aporo angkota anak pagari kunaya kana mangoda ika kasana sakai dueuni yanna marorona duwe kana made agina wangka dibawa subai sega beda pegede rudu sepagari ya keunan nanaka manarintik sagieu umurasa mangangasa karo pakobeyanan mangoda ika kasara ini tudugi nonna tegieun mana ya mangoda ide danawa panibeunga berigi da tegieun mana ya aya kodembeun wina watanga betanga kaki potari norelenda sokeyana gekoron biya kagirawa koa ditumu kama piya oba kungkarin dudu ya watanga betanga kaki potari norelenda dia naga di bentara di makawa satege anaga bu ube saa kapak bedingi yangka miana la mata koko kadina na besibe ga ditumu kama piya kami akarane ya koko dia ke parawana lagi di norlindina ye nani imam tanah benian dena pitiro mau dai di dadawa paning bengabeang ria egi dena sebu au pia gude rasakan dua ya yana de pipatagieun ategieun mana ika dikabu peka due ya tegune ika kasara sokeyan naga burun anaka ona mana astaga pirullah aya mana ni yanaka berona kereka mangoda ika kasarana open uba karaga ide de pagari ko nadiko sekagana tanu dikama bituanana ye ataan mangoda ika kasar dinian keingatan nakatara gendea niae yanna pagare ya kenan nanaka petero dengan waraya mawarawa di sumama ateu maaf ataan mangoda ika kasar ye kana adalaga kenna pakinggi nanawa ayai kaki mangode ai die dadau kada kempenirati kabeh sakuraga kai petako die laka upanu dia kena gubia dicukaraga gumi masuna kumana ora nasinangan denaka dimasi ika kasarat utama sandangan nangko tua kanipa alaka ini datang susah banget apa ya coba kuruga tetaro tosan no wega nangko wagi gidain aku durong sok tedati ya di kuda no wega pesebe coba yang nakaka dan naragesian aya kara genia nama pembagi anak kasomai temak aku wakal ada pusedara nao mau dengan ini sayang kasar kadi ketawa nama
mambo ini sekenon somakan degi ya ini ando namia tongko pesa patah palawa malako sedepan walau anak daun ma tongko pernah astaga birona kabeh tau tande ka benanaya naniana tabak di bisi yonaka pakai negeni yo coba rata mai lo mena amai buwini si na ayam bengi si ka benian bibir wa pamanu tudaka konang kaya lima betang pakalana taka kasih tekapan koreka mangudai ka kasara lima ayawa keto ada depa gari kona sudah kadengka kenal lako kepenuh dada kena mangudai di dada mama makin negaka adia balole torra ana opemananan ayo mi tonggo papito wa auliana ikawan oke ya etamir nakai si ka kasar nasana kawadewan papedo udania nanai lugian tawaden nakau mamanti mampedena da unalawani anaka dewai nakunian nama udah ide dalawa kia deginganian tegian mana iya pakai sisi dunia nah hai tera maporo abiu dayo kan dua sio nakau tarra na eno ika kasaraka eno kagi seka ayam anan ni anaka babu degeta demiku masa indeng sio sadara latan horate ya di dari dipakai di dapur sintoka anggo nama kabuto si manguda ika kasarana ayam anan yana di pekabuto ono maporo aku milika itu mama Yana pagariya kanana kagiya pagari kona piana nana kagapiana bengana kanana kapakagira wako koma porong ako milika pakabuto angka denna somoding begedaging maporong ako milika di pekabuto kadara ota aiden gaito mama kagiya nana piya kagira wako pakabuto angka denna si manguda ika kasara udi kau tu menarasa benar mana niya nama itu nageto pagariya nana pakasinya angka mana eno tadi marah nangga butar da suminga namiya mangi kaya berani peni anak putar masuk berasai nang bisa mana apor situ na ay nawa yang ketiga wa anak kakak dia mapa paya si mana si ika kasar kaino manamiya arwao tege ka pembuto na pagariya kanan nana ayam ananinya na malah sepita dena lo kali ku dia sa di dapur situ na yina taan nanai posana sai mantowa ina kada makalla pagari ko layan na para pagama bebar pangati ya kasarla nana opemana naga opani dadagian na ibarat obat teraka bedepi ya ka andara di bu pengkala rega kakak dia apa bayagar pengkali dia si ika kasasara dina nana ubakau nakarage ayako pesembegan somangaungan kali kade doko dekalan dokana ino wa imare genaka ini tudugi eno nama udah ide dalam na isayang usaguma udah di ide dalam kabi tepi tengah koka mana kembi tengah nama bertian ni anana bertian naga corona dia nasulalaku dia tademana karena dua nega paganaya ayam anani ana papu maka kena seni mang udah ide dawi mangarapan asada ayau tahu benarana ayam mana benarai pendan lada kenar uladan na kana sa arakatan ortena dia betayan na kana betam sabayana katiga kana si deulena kakeno besai kasih besi ika kasar pagariya keunan nanna nia kagira wa awak kasadi kasana pagari ko daya kakap kesayana nakas pepegili sirepi maami sadu desian pemandangan calangi taal kasar pagari kunayakan ya ino taman ya buah kau dena oh to desa ini dah
kare sadena mi pagubeya kana ada rokoni seduga aya maana ni anak betul gupi nempe aya untung karana opemanan nana dua muka sagedi mangudai kakasana dunia tapu bunga somudu di ide dalauna dan ia bunga sakam kasaya miani di sumo mono sumo dulu koni sedu limai ika kasarana dia tekawan aku kagum agar ngetedena limai ika kasarana dia kagira waku gerbang kadeneka dado bukan dado naal mau dengan ikan kasar apa sangi kapung pagar iya kenana dari desa payah kata ni nai de au na de marawona dunia no tondu genna mangoda ide dalana pandio de komka te dia manaya bagaira nai arakatan warate ya dia pentara monena tak kebuka man la aguia mangoda ide dalana ubang kari bisa gada satabi ria rana bagadu ke kalua ate kuni pasar sokiana ge corona inowa imara genga sona ona tawa paparangaya ni ana si ini yang dingin tanggo dirugi ulah ada ide dia danau bedegi atau kawi ya ayam aneh anak mau dibuka supaya imang udah ika kasarna makan dulu cai daga kapan lagu ne anak kagia dipem kanak kabendi panarekana miaro piala na genap pegam padiem ika dia memang udah ika kasaraka tatan orang ko mampu ibarat kali beya sagida kalala kawar pa ini kale muda pada patah kuwi ngeda binani ko wiranonna bapak ini penenda pada ko wicia supaya siwana anak osapang ka tanah pama magi naga panutu dengkor ka adima ayawa katawa pengenalan ka ede depan hari ko ka ayama anania nagu dentin cuali bagu di atas nalo ora mataraka ati ana depan suwa sarara mataraka ati ana diburung nama geribat ora ka ati ana somali indunam ya esa pataraka ati ana miano budu koso buwa dua ya yang nakasana miya pa arado so mimberangai legewan pengatur torunana bega kabara kata pamarindu no sipata kabesaran walama dia ka oma kalok kagi mapa paya miya kasar lagi jago wado wamali wana nana opemana naga ini torono si bangu pakolo wa Muhammad ya Rasulullah di maka gegana tawasiyuna tahiruna sipa usapiya tona dia matolo diu lagi sayun lain dia kakasarika arapasang ya anak kabakau makudawai kebantu uga kau tau nakaisi kayang kasar na benian dinepi biro abende api temanan se mangoda ide dalana dengara kembena inga pangan de ungu seka sokeya naga corona ana kawana malla pagare kolaya kanana ipes sembega kanona alina ta samadang gadung mata bedai di rumah ta umat lagi di ika kasar ayama anane yang ada pendangan mangubunga ragi re mato wotong kopese dari desa patane katera ona kerekana daka pendari pagu nor pagare kolaya kena salah panagaya naropa amit tiga masih paning benga beredin baakan dikatawe mangoda ika kasaraka eno kabi ento wano takad dalolo teka ade do pagare ko ka ibu gilayan nerana ini kali budaya aropa ai buli ka ba eno bi ento ya roba muda dan kakak bapak kabena mengasa mabu basa gewe di daun pagam Prea kau nagianan ni matana ya ino kabian tuwi kakasar saya Parana kai pergi ilayan nirano atai gumagang konga ayama anania nakasakasarari kana kai sika kasara pagaria kana nana omati nama perdana bebagusa lalagena bade pemagu mangga pemagu ni ani awi de kalian ayakara geni anna bagen sina bunga kakaporani guna masa sapi pini yang mabu basa dewe ayah itu ang korona mangoda eka kasara diga makan nana biru ika abad kota ye nani men tan na ide do pagare ko kagia miano
nain tamane ya bu wow mamang timam pede nama la aranon ni anake utari nur di dena di yutua di benarana ayam mandinya kena ai di dopa geri komna beduka sasana ya atara dengan anak pergi bulu yang kau kaya mata gubeng keteka bedupa ka upaya di pergirindinga gunaka angire semua duna di puraka di kobong mau sumundera ata untuk suraga orang mau dai di dena wapani benga berigin dero onak rekana binentaya wasa-wasa rebe uladan kana beguberan sabi deina au digamakeun aya kana kadima ko dingilan si putare minuralinda wana manakeun kaya manakam ambeyo kamang deai ka kasarana teru sadiang kaka aya kara genian ada daya codo maya gede aya budaya genna antara gedengan anak ino kadiri duka saudara mata tewara bisa gara-gara nama pakayo dibeli nama wito kata demian lagi di ika kasar pagaria keunan nana si mambusi panamana pepari norli dina benian pitero amang udah dia udah dao panibeunga beuri gida digian mana enana ino gilu to ka upama kami ni dara kasa pendawani anak kasa degakan mambona ausukian geam wara na putarin naralinda na pamamakin gangka ranong sada deka kena bakasayan andegan kau bakal nepa ada yang ke manguda ide dalawa betul apa duya gabada iko maranda gabata pergi mantawa apa tare norlinda biya katu matai ka bedengkara main tangga susara gu pikiran nama kuasa salongan kana mako sarana ka api ya ka biya baby nurut dunua wando jika deka sadongan aduna kami libelo ya kitiru betabura di kadarundungan manguda ide dalawa pasti kagak ka online ada depan nama kuwa tare norlinda deka kale buka manona na pidi dirude nangkona lagi ya si panamana ini tondugi eno nama mode ide dalana maragu pemanana na kata tagi na panana ka aya karageni yang tagi na pernah sawang bisa saung gaden diingan nana tibuno panamangkona adna tagi na pernah de aki pantai iya nana bangga pemana kenala ubaka ono dim benar putare dia ide satagina pernah benar sola lagi ide dalauna perkara gegayan maguda ide dalau beda apa launian atau bangana lebingan podo podo no sapana makana bururana lebih maga kongga kowe ide depan nama kona bap mandi ma pa arwa penduduk di wana penduduk ka wana mini buluk bari bangga kira mega putare norli dena patona bengkas sentaka wari ke bengkas sesok mata tangkap dagarina aya penima bengkasi beduk bentaan tiga di wana dia ko kau diketahui nawae ada daun waream dia ada apa nama kau sarana ada daun ada marau nadi kadenan di India dia ayam manan ni anak ko mai dapin hadidillah mutare don tidak kau bakal pagayo kipani benga berigina dero onak gereka panama ko sarana wa api ya katu matai ayam anani anana guna penguran dari seko ono ginting ka mendabu mangadingana untuk sana laya genaka ungen depan suraga tagatari tim sumana isinya rade muda otak gigi nusopatiman bangada bapa menaga lagi ka kasar benian beru ya si manguda ide dalawa adi maca beai rosa udah dana kena tegian mana iya budong akasa aku bide si paning beang pria ege nama ngodai ka kasarana puna lama tingka so kaduna nafsi benga kata ya si pani benga manguda ide dalawa budong akasa kubid aya karageni anak adi mata kena manguda ide dalawa pani benga berigi da aya maanan nian nana aya karageni manguda ika kasaro dia kenika pedia ruba ulada kana awat tenakan sekana kebawanan dikadena iya nani men tahan na aya karageniran na bakairan tau de na mana nian sama la sidi nada adi mati ya nana ino
anu ika kasar pagari kudaya kana kata ya sipani beunga manguda idi dawa adi mah sabeui rosa uba uladan kana peunana mata kako kadenana peusimban ipeuk pedia kana pagari ya keunana aya mah ananian uga pagari kuna digadem bendayo asih potari norelinde ka api ya kamu berusaha debietan kana guna teu paka pesat madu semurdo semati tinggal ka adeuna se potari norelinde aya mah ananian ka sakni tinggi iana mado beuya mampe tapi yang taka saroga ka iyana ieu nani mata angka beung ada mah pamenageun dada dino relinda tegieun mana ingat mayo kasa akika indi kita gustuga kita ka indanganna au tiguni dia ende nana eno honor lalide ka dia misiru ke aya mah anani anak tagalugi una anak ingeli siyo ke mangoda ka kasar aya dipikir kona page di matangka kata sepati idiga supaku mama hali mangoda ide dan lauka disuwa-suwa ka mangoda ka kasar anak tagalugi ada agramari yang ko maida bina gedilna enu tamana ya buah inu miarang kono maida bina gedil denna batasian arwar ko bating gelasa pagariya keunanna naka dipekasun sadoso ka amai ko pagisieuna di mata oteuge duga da aing gendisian benar inu orang dia eda di kapening beungi naop seueur sobegio sabab kita kasar kisah asara angkeon sadati pantagieun saal kana seorang kan manis